Abzanfo neso so ye da fofra o twedi ampo nyankrom pomba se ya do mahata munonkum achi otuturu nso tonso ba wi obotantimo a wode gafa dum ene munonkum je ne matata waye emu nsam a etwakre hinke je mpatako ne nsrepe wo mamu ne amanfo nkro so a ejedi kaditia ya bobo no na wie ye ba ne ye dia ba besom aha Sompa television so o tienka obono ne afomantam ne mo a aha Sompa 98.9 FM so obono isia se ye tachima ne se ye nkransa se Kentampo Sompa 90.7 FM ekutemo and asante mantam ne mpotam nyina so no Sompa 93.1 FM ekrayemu awie and some ne doso na poso edi mampeni na nado danko akufo ado akasa se afi kwan bia he de also ye bia ma batwa ye kwakoto na hyase asomdwem ne wi asomdwem no obeye se mampeni sa so ena kanene dwem 20 dima NDC amanyoko no wode atodwa se emre ya ye wo mu ye wura ene eye oba so no JDM ene na no pokwa agema ene betimi agega na fo afri won na national chairman so NDC amanyoko no de atodwa sansa na NDC amanyoko de o monsa be kwa kwhye asomdwe apam bia se no agese enhihie bi empenifo di so ansa na sa hihye ni mu ena peace council enso de 20 NDC amanyoko nanim se ni atwam bia no wonom enhwe emani ntwam empenifo binom so de nsusue ma ban ne se be ya planting for food and jobs no a wono mo eye nam de esisi wo sire mu ntino ebe ya kra nkomu ntwam kra Dr. Matthew Opoku Prempe edento abobi ahyehye so ewo asante mantem fam asenum hefa ena wo kro ye de munsem eba bedan wo abuzanfo weni afoforo pinu an ya kekese ne ne sekase ababi a wo bia no ye ba ne ye de aba besom mawie OCP fertilizers ne da wonu mase asadwrasa papa wo de petu fudie so akoma bi ne gese eso do so de ama wo Cloud Internet Ghana internet ne sa wo de ye adwuma wo adwuma na se eye efie mu no wonya Cloud Internet Ghana ebopa ena 3A Heba Center so ere 3A cool capsules abegwa so a koko no te se die asiebetu ama asiase Express Group for so adama omo ede kwabrochire so opese oko US ye omo bia opese oko so bia no Express Group ede come yakwa kosua de akwa ye adwuma so 21st clinic so osia teka ntine no a etwetwe otutu no eduru ba bia wode kwa kwase duabo ne edutuo no furniture omatena ye omo nro ewo mfidi papa ye di tu yade na se ede amawo mizo ne 5G drink no ye guso a ye bobo wo ye wedding no ye party epono to obiase ope drink a obesefo na atwani mahye wani munyamo a ye mizo ne 5G drink ene ye ka ho asema ede kire wo mo ene ebo echi do maboy adonten ama ye vemu a wei bia wo bia ne yetimi aba ne yaba besom wo kase ne twagu awo social media platforms awodo nyina so Facebook Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube so Sompa TV Ghana wadwenche no nso sia wo de bia ho no mo a eguso a ye be kase ne mama wiei no ye be kenkai ede amamo ba de wekase a ye sinkonya wiei ni asomo na ya bo amalibi aboga wiei mene ohene yire mame akua yeboa asia mabronya fe yengebrani adaje na ensam ne sane asitie no yentime efa nine moy ye shase de free man pani na nado dan kwakufu ado watchman PC be ma bo ada na tena ye na enra dwumade kase bi koso Ghana dwumayefo nyina ekuba tan eye omunhie mu kase ewo mfifi mantemo ema bampani na nado dan kwakufu ado ko ne mo nyam ekokota akire ne hodomo na mampani de boshe soronko eko ede ma Ghana dwumayefo ene Ghana fo nyina bia so obi bia so se de oso ye bia se mampani wo mayimo ema abato a Ghana fo ye papa e hono yakwa akoto no December bosome ne de to sonso e hyase asomdwem na ewi asomdwem bia no obeye se mampani na nado dan kwakufu ado kire se nye ne penso se mampani a Ghana fo eye na dom hu ne mobo ede oman ne se ne nsa mfie ngwatwimu a ena oku ne nye ne penso ena obehwese oman no yasomdwe democracy yekema minka bia ya boho ka akra no a ede ababesi ne no ebe tofom ne yase no ejide woso ye bia entutu ye bia wosa ban ne digu akwam ama afia bato no a ye lazy ebutu amiem akwakoto no
no ewi asomdwe mu bia no mampani na Nadu Dankwa Akufo-Addo kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ dodo. Approach the electioneering season. I want to assure you that Ghana will emerge peaceful and more united after the 7th December election. However, we must not allow complacency to set in, given the insecurity within West Africa. We have a duty to partner with and support our security and intelligence agencies to prevent any threats to the peace we enjoy. We must work diligently to secure our borders and maintain peace and security during this critical period. I have been and will always be for peace, and I encourage all citizens and organizations to do the same by rejecting the threats of misinformation and disinformation. I will help ensure the conduct of free, fair, credible, and transparent elections. It is the will of the Ghanaian people, freely expressed, and not the will of any candidate or political party, however desperate for power, that will prevail. The integrity of our electoral process is paramount, and we will take all necessary steps to secure it. The law against vigilantism will be strictly applied without fear or favor, ensuring that peace and order are maintained throughout the electoral period, enabling the Ghanaian people to make their choice free of intimidation and violence. Ghana's standing as a beacon of democracy in Africa will be sustained, and we will continue to set an example for other nations to follow. I was in former penny and Nadu Dankwa Akufo-Addo ne yɛte ne nkan wei yɛ kaso abɔnten so mfimfim mantam mo dwumadie kɛse ɛkɔ so no de sansami ɛkɔkɔto dwa wase ye Africa so ne de ani akyerɛ mo ɛwɔtama East abato empɛsia so ne ho ɛna ɛyɛ NDC kyie batan no wonom so de wɔkita frank mu abɛde akyerɛ de ama wonom ɛnso de nto abɔ akɔhyehyɛ so ɛbra wɔkɔ yɛ no de hye nko anantiente no ɛdɔm ɛne ɛtitafo dodoɔ na ne mpanyifo ahodoɔ ɛna ɛgye twi ɛgye ta ɛdi n'akyie wabra wonom ɛkɔgyina ɛyɛ tama East mpɛsia no so na wɔgye akasɛmo ɛwɔ simpie ya wɔbɔ yɛ no so no ɛna kane dwamtene ɛde ma amanyɔkɔ no yɛwura Samuel Ofosuampafo wɔkasa ɛde ato dwa sɛ mprempra ho kyerɛ ya Ghanafoɔ yɛtimi awura mu ɛwɔ NPP amamuo no mu no yɛnhwɛ sɛ yɛnsan kɔ yɛmfonso ya wɔde nada ɛne atro ɛbɛhyɛ yadwimo ɛma yɛkɔto abade ma wɔn mfimpi mienu ɛne dunsia ne mu no ɛnsa ɛna yɛtiri mu biem na mmom yɛbɛma yɛn homene so na yɛsue bibi ɛwɔ wɔn nsɛm wɔ yɛn nsɛmɔne ɛne atro sɛm ne mu na afi wɔasi abatoɔ ne deɛ yɛtimi adane yɛn ho yɛsɔle twi na yɛtimi akɔto aba ne dodoɔ mu ɛde ɛyɛ NDC amanyɔkuo ne ma ne titru ɛne yɛwura JDM wɔne na opoko agye sɛ bɛyɛ wɔnom so no wɔbɛtimi aba abɛtwitwa agye Ghanafoɔ ɛwɔ ahohiahia mu na ensɛm no dodoɔ nada ɛna yɛwura Samuel Ofosuampafo wɔde to aso say future of this country is bright in the hands of John and Jane, and I'm urging all Ghanaians to throw their support behind this wonderful pair of hands that are capable, experienced to manage the affairs of this country. Baumia and the MPP, Nana Akufo-Addo and the MPP have destroyed the economy of the country, and now one manifesto launch, 44 pages, corruption, 3 words, corruption appeared there, 3. Now, one more some economic gurus, and come economy once, and no economy beyond the net, but we also a digital or free from economy to the. Elsia kanino na oye dwemteni ede match ne batan amanyoko eyezu eyeza NDC yɛwura Samuel Ofosuampafo ene ne den na dwumedie no ase no esanse na panya kasa yanto abɔ no esi ne naso Professor J na opoku agyeman na wono so wadwumedie na ase no wono so ka se da bi wakobi na se wanka bi dia na entwe ye wonhwe enkuma boatea ema ne ti no ensa entoa so wonhwe ano asa akwakonya ne abekeka amafo edi wondam nte no wono so esore ye agi akasemu ensem dodo na ene oba panyin edi tujwa 24-hour economy no ho ne say entinka sugar factory ekokodu baby ye twa ahwede no kono a ebia me MP ono kwa anopa se ohun ewia na wapon obefia
na MPA no nso so akobi ono nso so ba na me boss enso so akobi enti adwuma ba ko na nipa sai na ye kokan ye binum si o we ne nya fom boko enti se adwuma na kan no ba ko pe no okọ ewia na okofie no enne mienu obeka no ho eno nya adwuma ne bia na enti 24-hour economy no enya asam tintin bia eno amkoda no po de youth in there untumi ye no makra ma ye akono wa kire mo se adwuma ba ko nipa miensa. I will see Professor Jane Nana Opoku Ajima Tuapemo Edemaya JDM any Ekotie Nui. Yeguso Ademo NDC Amanyuku na Katina National Chairman de NDC Amanyuku Yera Johnson ese don ketia soso ene NDC Amanyuku na omode ensembi ama omayi peace council penimfo se ansana omo edu omo nsa behye asomdwie ene entiasia pambia ase no na ne na no nsembi esisi ye no empenimfo ahwe aka asiesie ye firi honom ama omakoma to omo ye ansana oma adwene ho sentiase ene asomdua pambi omodo mo nse kwakohyase ne nyina eya hobo a ye ne dia kwakoto bodonfo ya doma December bosome ne da toso enso ewa afimu NDC Amanyuku ni Yera Johnson esedu nketia ensem no eyitiawa afi atwa mu 2020 abane ye koto ya nipa wuwu ye watachima bonten so a besinne empenimfo so ma fifimu so mo mfifimu se ye hwan na tutuo no se ye sojani se ye police ni ye hunu wo bia no omo ewa atwenem se empenimfo ba fifim no mo ede mo nsema ba betu omo ni mansana apam no so mbe ya wono ma akwakoye eno akire by election e course wa ya waso West Ogon emu nsensem esisi ye ene ebia kadem ya omo ntimi nkọ na mpeso maba ena omo nsa akoma no ne nyina empenimfo pia kwakwose ba bia omo empe ho asem account Johnson said unketia and NDC Amanyuku no kire se sansem nyina o manka ensiesie amana mfiri wono mo a omo de omo nya omadwene se krata bi omo ade omo nse kwa akohyase mpo na obi de ababe da wo mo ka. We believe that Ayawaso West Ogon happened. There was a commission, there were recommendations. The recommendations have not been implemented so far. Condition number 1 is that let us see full implementation of the recommendations of Ayawaso West Ogon. We want to see initiation of prosecution in respect of the perpetrators of the killings in Techiman South, Ablikuma Central, Banda, and Odododio. Prosecution initiated in respect of the illegal printing. Intercepted and were destroyed by the police. The electoral commission has not been open to us. We suspect that the equipment is not missing and they are being hidden for some unwholesome agenda. And we want, point number 5, the president to declare openly on a state platform, not on his political party platform, that he will respect the will of the people as expressed by the outcome of the 2024 December election results. We want to see the IGP signing to that document. We want to see the Chief Justice signing to that document. We want to see the Attorney General signing to that document. And we want to see the National Security Coordinator signing to that document. If all of them sign, the monitoring group commits itself to the policy of naming and shaming publicly anybody who reneges on his obligation as far as implementation of the electoral laws of this country are concerned. We think that we will have the way forward. For one and a year, teaching the NDC Amanyuku no ewo mai Yera Johnson ese do nketienra omo any peace council penimfo meeting a omo ekokoye ye ne eniema omo ede ato table so ede ama omo se omo nye ansana entiase ne asomdua pam no omo ede omo nsa ahyase eno no. Ebusia ewonsem kro ya ho ya NDC Amanyuku no wonom SSS eya ponche ba we no
pataku edwagu ne so a ye pamo pataku no ansa na ye to abrechire banefo no ni nyina ne se Peace Council fo hwe enye de se emfata ansa na de wachire no wonom ene wonom aba beka no eno na enam so ama namusini edema Peace Council Yera Mohammed bin Sali wono so aba bonte de ne ketrema atomu bi trese ewiaso we no ade a abetwam no wa ma na twemu ye ko enkoden ekwayenim obi a wo bobra na da ne da wasabu nkompo ehwe na chipi no abibia na adwen e wodada no so ntini wontimi mpem enkodanim enya nkonimdie mapa ene empunto yi a wohwehwe ni nte no wone de na desra ya wosre nyina ne sa da roma NDC fo no wonom ka komato yam na de etwam ne de wonom mani ntwam na afi wasi abato no de eda yanim no na wonhwe se beya bibia nso ebekoye na omumra na chese peace yi na omo pese wonom sensa no womo entimi fo mo so epen mesi so se beya bibia nso betimi awieye e de ama ye nyina. Our plea is let bygone be bygone. Not that we forget it. No sensible person can forget his past, because the past can always guide us as we move ahead. But we can shelve it with the hope that, yes, we would be able to do better. We have what it takes to do much better than we are doing now. Ebusiani okasa ye Peace Council wana musini ba ko Yera Mohammed bin Sali ene den. Abuzan for Safe no abeka en ho ye ka mo se Sompa television ye wi aprem to bre kase ena nsam no ba bia wo bia na ye guso ye de ma mo style bia no. Sa ote en ka obono ne afumantem ne mo a ha se ye Sompa 98.9 FM sa wo bono Eastia se ye techima na se ye nkransa se ye Kintampo Sompa 90.7 FM ekutai mo ena asantemantem ne mpota mo nyina so no Sompa 93.1 FM so no ekraye mu a awie ye di chese ensam no de dikeditie ena ye de emamu ye nto aso na ye mfamo enko ye nim ewo kaseye ni mo ye de mo ekokua yo ho nsensem aba beto dwase nsuo entimi ntokra eko isrim emiamia binom wo eyabuno east ene Flamantam voter regional yesi ye ne ewo kumasenom ene nkrane miamia hodo a asade achi ade se ye hunsuo no yesi om hodom no entesa eho soso ne yekua dodo no a ye no ntiama amanfo pino a eyam sisi wonum se nyame amfa kwamu a wanhwe yi a na eko na akwakofa kom de abre omayi dachi na eno na Chamber of Agribusiness Ghana mpenimfo eden susuye bi eba se planting for food and jobs so ehye no aban no de bae no senke sa hwene mienu no ya hwene biwa enka ebeboa pa na yankwa omano so ye ne opani Wilson Kofi enkudi enkomo papai okọ Chamber of Agribusiness Ghana wono ena in charge of youth in agribusiness ewo honomo ye ne nkudi nkomo opani oti enka awie ye mo ha o ye sa so mo akwaba opani ye mo ha Mr. Kofi, good afternoon. Oh. Observe ye say ye benya openi Wilson ade Kofi ewo ahomaso na yene no akwakode enkomo oko Chamber of Agribusiness Ghana wono ene ye peni kwanchefo a wo hwe youth in agribusiness ehon sensem so ewo honmom openi Wilson Kofi, good afternoon. Observe ye say ye benya openi Wilson Kofi ewo ahomaso na yene no akwakode enkomo good afternoon. Na yatese mo de suggestion bi ba se be ya enka planting for food and jobs no government enka omunhye ne mienu yenye overhaul kakra ewo eho edisusuya ne yese de pa na wosaban edifa planting for food and jobs no eho many am da je wati efo nyina so die je ka sa ne se oman mu aye TCCA ye bian nsem cost because ye population e cost so demand for food no also e cost ma o hwe policy na government de buy na ayi say na bebwa ba fe ba che no na mo ba nyama kitwa bi TCC kwa ya na se emboa bi the day can say Musa Fambra back
put more new one. That be old one, no, you use one because they affect citizens, no, on my life. Oh, right now we are more introduced a youth in agribusiness advocacy. You better youth in a involved or more agriculture. For now, you Penny Wilson. Ade Kofi ena edi enkomoi oko Chamber of Agribusiness Ghana where penimpa wono enehwe youth in agribusiness honsensem ena nanke ene no edi nkomo planting for food and jobs no ene Mr. Kofi akwa babio na obobo nsem so kakra de akire yen youth na opeso omodo omura eye agric mu no ya bet me say youth no ye interested e farming start with industrialization, mechanization in Yamaniama. This is man I have one, and maybe mechanic chima on the idea. And my Bruno, interested in the farming because of that. Obikra, buy on the pass of the farm, no. Maybe a so fiscal, maybe a farm business. I find it for food and job by and I have one and Mapuna, my husband, baby, not you would the way I say, yeah, and you won't pick up and I'm fine so we won't party for food and jobs, but you won't use our soul or my man and so northern region. Damn, some good to you, not a boy. After you won't so fast, so yes, let's go back. You saw the original, police nearby in Hello, me kapa. Oh, I was for Opani Wilson Kofi na yene no edin komene nso awiei ahoma no enim wa yen kra nanka me ba bebusa ne se sansemi a obobosoi na chese foforo no nsusue foforo no planting of for food and jobs sise foforo no a aban ede eba no mo fi se eno no emwa na enu nto mo susu se enkiyema dada no a enkoso a entena honom na yemfe no no enya adwuma na for Opani Wilson Kofi eye openia oko Chamber of Agribusiness Ghana woye in charge ya ohe youth in agribusiness onsensem enana yene no edin komono ehoma no nse da nimwa ye awie yento akase no somamo na yenko ensem fofromo yeko ensem fofromo ya onyam sa papa na sa wasaba ohum Mr. Kofi mpacho akwa babio Mr. Kofi mo na kame ba bebusa o say planting for food and jobs and sheshe dada no ene foforo no mo hwa foforo no nse da emwa ye papa bia wo hu media mami bisa we research question like all the emwa ko wurem na je ye ba yo mu ko e no wa be hia o da di ko kan Debbie me do mo ko ga do mo ko trim mo eno mo kon o mo ina ko we na de ma papa obi Debbie the ban for the misa police no mo de ba no mo de ka de ba na bo aye ana and implementation o mo ye ni say na sansem we nyina no anyambia matwe ministry na dwene e de asisu ana the idea of the bia even 2020 2021 yes can want someone yeah the other bia but aban no can the can bia and you can say you see ano police ni ye yeah but moment affect the society no and yes so you go back to pick up am obi no be that the car mu na say bia na planting for food but you who planting for food no for more na mote se yes this year ase insuo no kra ntimi nto osrem ene Bono East ene part of voter region no ne ade insuo no ntimi ntokra mote se asem no me da seminia ntina on them start me catch you say e be say start with mechanization me kai say maybe a chairman and manimu ye na politician be campaign or catch say obit me use northern region conference to the whole of West Africa and Africa and Ghana you depend
yekuya no ewo nsuo seasonal farming. And right now, seasonal farming, Indian try mechanization, then try irrigation. You see, the number youth are interested in farming, they say, or about women, say, or a farmer, but on factor cancer or dog. You use mechanization, you can feed ourselves year round, and this and the year we are near China, and I have a senior guy, the following you really have not been yet. Matias here pa. Yeah, calling na yeah, getting ministry ni kanyina. Basically na ezani amani amawi. You. Never ya. O man for no beto mu. Ibenya ezani amomu. Na importation no dozen. Okay. 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 Mr. Kofi, me na wase na ye bebo pini ministry no so mpedin for na ye no ma atwa so adi nkomo no ye da se pa. Yo, for we e your penny Wilson Kofi oko Chamber of Agribusiness Ghana wono ene ye penin pa e ba no youth agribusiness on sensemo a wono ene hweso. Dr. Matthew Boko Prempe na po no ene etua pemo edema yewra Dr. Mahmoud Bawumia waden to abahye so e wa hafo no southwest afia hafo no southeast ena hafo no north abato ampesua hodo miensan so na bra wokodru wo no ene enya asem ketwa wase wonne mpanyifo ahodo edi nkomo na wadane timupo ene amanyoko no nyina timupo de akye wonom na eto wonom etirimu a wonom ahwe na watimi akotintimu nkokromoti na ba no ede ama amanyoko no ebusia wo kyerema wonne mpanyifo dodo na ne behia obewramo e wotepaman hene ahemfie na wone wo hene ene mpanyifo akwakodi nhyiamu eno achi tepa nursing training ene teacher training colleges ahodo ye wo hono so no wone wonom ebedi nhyiamu na ne nyina so atimi akoso e wotepa senior high school sebe ya wonom so chefa ya wowom no wonsa atimi aka e wone to na wode ahyehye so no ebusia akwa ye ne kasa dodo na ena etodwa na so no ansa na yewra na po ebe kasa no local council of churches chairman ya wono ewa afo no north abato mpese so Dr. Apostle Kirsten Yeboa was CBB at the Trey Ghana for say. Okasa eno bibia kyerɛ sɛ onye obi a owu ade na de ba kwa wo ho a ɛsɛ sɛ oka no korɛ na obi oka no korɛ bia no yɛ taa gɛ ne sɛ owu ade na so antisa abere bia de kasa bia oka nsɛm a omuti na ewura obugu prɛpɛ aso ameka kyerɛ no sɛ awurade ne kanea bi ato so na kanea na ato so no ba bi efiri nie the man kadiri da yɛ president ɛwɔ mamu ha ya baby a ɔde otu ya ɔde no korɛ ɛda no ɛno na awurade de saa kanea no ato so enti ba sɛ ɔmampanyini a abɛdi akyire a ɛno ɔyɛ frankantini ɛpɛ obi ama na bɔ n'akyi dɔm no ɔna kanea no ɛbɛtɔ so kanea no ɛne sɛ so kokoro ma yɛte aseɛ ɛwɔ James chapter 1 verse number 27 say nipa na me Sompa ene obi a otu ana mo nkɔhwɛ enyanka ene awisia jemedia ɔmampanyini do otu ano no wohwɛ siye enyanka awisia ekunafo wani wona ama wohwɛ so a yɛ free SHS ama wona onni pie mɔbrɔwafo ene anomdeɛ abrante bi ɛka no ho asɛm a wɔ adasu sɛde yɛnyina yɛte no ho abakɔsɛnsɛ ka free SHS ama enka enye saa deɛ wɔnti ɛna awurade ɛde ne kanea ato so yɛbɛsrɛ ne sɛ kɔso a bɛfa nokorɛ yɛ adwuma na kanea no bɛkɔ so atɔ so ɛde wadi kuni yɛde ma sɛm da deɛ no yɛwɔ yɛnnua panyini yɛadeɛ nyina ɔnamo Eric na n'agyema prɛpɛ sɛ manka na sɛm a ɛsɛ nka manyina na nkaneɛ Abusia yewra ya wakasa ye wono ene eye local council of churches chairman ya wo afo no north abato empesia so Dr. Apostle Kirsten Yeboa ene ne de no achi yewra na ponso agya kasemu esise trey the Muslim playing chief brown bano be kase 2014 na baby no we kasa am no was later na baby no the party school akọ when that school fees ya fara lo kanka o ya ya nyamo 2017
Remember you say passy deal no by full from the war. As a collaboration with students and you want to store it. And they are buying this is a bar. For young for every right. Your mom said, chief imam, deputy chief imam. You are the party card way as I am the Bible. I was school. Every party card failure as happened. You are school. Now let's remember we know your Ghana need. Now we are by Ghana. Also say now they ban. Also tomorrow one also down for sure. And say also now we go up on top. That's all said they said. Oh, they be buying no transfer many to no sound to say you. Elsia run up and ye quotier no young kwa man so tell na yenua be my benezo usu ansa and then Nico Cherry Sina and Santa Monsono e bona edinto abonachi yemisa no tiawa na yankwa yanim se hefa pote and a wonum edru se na de and e kwaso ebe wote meka yamu ha amu akwa ba medafo na boy enchire mu aminim sa wo ho ye sen e na se nto abono akwa akosie wonum adru hefa se system no ka say na na pa man na na do say akro ampem etimi eja Dr. Matthew Poku Pempe akwan amono e de nani atrimo tepa secondary school a ho e no ni school for a wo tepa asasi so bit secondary schools a hold on office teacher training office nursing training e wo tepa fafre mo hani nyina no wo ni wo mo kwa kosia na youth connect no so no o matimi e de ato so na wo sa tepa ahemfie na tepa man ne e ka tene say said there were any Dr. Matthew Poku Pempe no was Susan will be back with the baby say Papa what they are now say the Casa be and or maybe our namno what just say Papa no epeno and don't team now Papa what I'm baby and comfort again say what just say the Casa and after so no and when I there's a walk was no just say said there and then what Twitter say what Casa Boko I want Casa another one be one memono or better than sa pepe no fanante na o fantoso no nko na na de kasa ba ye no chief mama wo chief mama water pa and put them on no e di ejina si so o kasa no say se wono se wo ka o kanya me so no krepa se MPP aban emma me ye bi ma ekemo 42 eno no akasa bo a enkanya me ntua ne kasa se de free SHC abaro ababo no abodi ye papa was I think 2014 ne baby enya suku atese ne na ohia mu dagena ho tentino what menya sika anfanche akora no emma ka to ne bro na ka ne ba no kra e tira boro ne wi atira atese 2017 ebi ka ba yokor ba tra so ne mamie nu na kabo ma wo mutimi ekọ secondary school fra tese ede ne je brand pa ya tese enya asem kitwa eno kire se study ebi ka ma ekoro ede free education ba no so wana MPP amoni kona se padia na nyankopon kwantwa na nyankopon fa enye ne kra enfri ne nsam etise abro ka se de dwade ne guso a ye koso a o free secondary school wa pe obaba be piem e wote pa kurosirma na de GPLT for mu station ka se no wo betima ba be bo ade mo mini global for aba be kata wa o de ne nyase na wase edru wa danta no ese yantwa ma etwo no nwro nti edru wa ensemu ebekwoso ho no wato bi de ama ne ye na no nsi abrem kase no yetimi de ama yetiefo ne yahwefo why Ebusia yenua bema Benenza usu ansa ene ekotie no mizo free drink ne daso a wodwaman so bomode ma wonsa enke bi authentic shop bi emo no wonsa beka bi e de afri wa ebusia bomode ne 0246 270221 0246 270 221 21st clinic one omni sciatica expert na busia bomadia na fo ni chemo 15 branches wa biebie usisi a chintini yes awa fa to asekwasi 19 wono wose yade ne ya netutu atwetwon ohona ba bi nso so eye wo ya misraw eye afo ni kira wo yade bia no wo to ase ema no eye 0540311311 or the Europe tour no ehhehye so nei wa piemu e wo South Africa no to Johannesburg ana se bia wo Switzerland ana Zimbabwe won so wakwanya nie
Fabe ne WhatsApp wonom and as a friend one book your appointment. 0244 915-116. Cloud Internet. Who pay internet? I will share bomo and atokromoa. One sabeka ewa hudaso kwan so ebekwa ntemedia ma wajija ne naso wabetu chichibiano enimudia na ya Cloud Internet. Bomodia fo ne chemu ewa top high. One Love FM Dino ene di enhwani mu 0202-699-110. 3A Herbal Center busi on the 3 core capsules na so so yechi ewa kasia yimo wasi kwokwo ayem tim ni sisi ade no kanato from dani heba kona keba misi heba ene api dank buso ewo ni doso pomo 0546-107-107 0546-107-107 ko express group of one chain no akwantu ho nsem nyina fakodan wonom waso ado be kodade anom ado betu fa wabra wonhia kwansidie bia so ewo akwantu mu nsem wo kosua de wo kodidwa anaso kobo bra wo ho a bamodin a won krobata ne doso kumasi asenom no asafo labor run about and wo 0249000448 na wontimi enje wo so ebusia ye kanfo eye liberty conference at the amount nyankopon eye adomo amemenda ebeni na wotwe pepepe ye nyina ye boademu ewo Jubilee Park kumasi asenom na oman hine yaw edubuache nyankopon abasa no ayekese wono so awieye bremu eno ti wo se wo tene ne nsa eti asem ye daso ne said the heat wa show biara ekoso oni peduemu wa bra bomo ene wankasa wasetenemu no tregu krata so fabra wo besane mpa ye guso wia watwaja ede atomo na hwe enipa hodo ye besane ewa woni wabusua so efri ene ekre ebusia bomoden a ya enyu hu emfri mu glory oh hallelujah erade ebeye nyankopon amane ma so oje akọ ede ama wonom OCP Ghana Limited on fertilizer papa no so no ede abedwa man so mesro wo ye kwie ne opesa no baye no esu abibra ema wote no doso nya sikabo wata so dia ne no ane sa woje wonom so ede ni bie eye OCP NPK 50-15-15 anase OCP NPK 10-20-10 baby aye ton agrochemical ehu ne mebia no wonsa ebeka bia to bomodene fra wonom 0545909437 and 0545909433 na wonom adjoso abusia yensi asenom ne anje aboafo nkratom na wabla yenso yepe enso bia gu yemnemu yeba ensam no dodo na ene wo akira yede beso so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540-311-311 0540-311-311 Next 21st clinic womu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afuyi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ani atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK
15-15-15 ana OCP MPK 10-2010 akuafo a omoso edo legumes ebi te say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton ya yo nyoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555-909-437 ana 0555-909-433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho ma Ghana ene Africa biayo Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550-19-15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no Oh Express Group Adarumenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi Asafo Labor roundabout Kwa Accra and so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Oja sum kron moja. Yay! Edru hopiemu. Food for thought addition. Omayini ya wedubuachi. Onyame akuwa. Ofremu nyina. Se Augusti. Onyame nemu appointment. Asemu ayakasa ho. Ose there hit. Wo ifre asomafo semo. Etiadi onu nwoche. Nyi mu miensa na David nyom. Etiadi owache baako. Nyi mu Jubilee Park. Kumase anopa no sia pepepepepe. Na de ubeye nie. Ose for plain paper na plain sheet. Mienu dia nyina. Jogu baako so. Na sadam wo pepo jefunu media ha nyina. Yahye no wo baako aka ho. Eniema papa wo pese si wo wabrabo. Eno so kiro no wo so. Shane so sa eye candle. Akwankyere. Na fa wo candle baako ka ho. Na no na ye beso. Ye dia bompai. Liberty Conference August edition. The hit. Ye bompai. Ye bebom. Na wonyame beties ni boy ni so. Oman ni ya wedubo ache. Na ho fedie. Ebe nyame made. Adwumtufo ni e. Ora kwaku jesi. Minister Kwame Jedu. Minister Kofi Pepra. One na bet so chom. Ahokeka kwan. The hit. August 31st.
proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo dear friend is that what sere dom no be kanya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah one more time Sompa TV Emma Akituapa. I was on for a sauce so mama cover bio Sompa television ye we are prem to break us so yen to ansem no some from na informo enko ensem fufrum ya tese na no memende twamui emrante ne maba wa wo mo wanchi zongo e de ebom be koko wi ase no abemu bi a wadi mfie beduo no ba ko 21 years ya ye fe no Mohammed Alasan afamu ahwe ne nkwa ya enam so e mananan mahemfo ene nanan matena nkonya wo mo ewo nkonsia e de ansema ba betugwa kire se sade na ekoso no enya de wose so emebi etoso bio na adupoku asuama otoso nan ena ode sansemi etugwa na me pesa me friend ko mo youth no branch maba woni nyina na me de tu o mo ni se asem kese ya abai so obi nim ho bibia o mama sonte na ma police for sonte so obi so nim ho bibia on kana no ntum na police for ene anfie mpa info twemu a e wo se yeye no yanso yenye na emfa so bi emra bi fie le fie o mo no so no pasem o mo so e ba afeso na omotie ma asem no ti anu ne utaya me frɛ omo a ene me no omo ye nuti ayi no pasem oni ya me mana kasapa ene ti se ombe tie ni no ma kasama omo bisa mi se ni ya mi se omo nam na se obi fresh ya omo ne tom se bibia omo ti bia no omo nana ne me fa info asonte na me so ma ko ti asonte Observe we ayo hine popropo wo nkonsia nana edu poku asuama otoso nan ene etene kan enu akire asambre man small no ablo no so so won potem ho no mo e de kakra so so sei na no da lemenda ana e sedike August 2024 atrenke di issue halo adetu Sunday anapala won to report dan kana the story is how halo na in fact the editor no the asadema na ikesa hene na municipal police command the divisional police commander and police commander say as we see the omantiana fa edisi na the etini send as subano na me na we no bia no na ikuwa na mo biara say the ekopapa no sadaka Observe we aye basabasa ye sorry ye wo wanchi zongo ne emrante ne mabawa wo mo nkonsia ntem na mpedimfo ahyase emu nhwehwemu no na hyebedwane di ma de hye ya wonmo akro from abatso empesia so onmonya for Alex Branson wono so de nsamato Ghana fo nyina nim se de onim to no na ye de no ejina trenu anu ntine wonhwe na afi we se ya bato no ye Dr. Mahmoud Baumia wonom entimi ento aba no enfama no ne MPP amanyoko ni mu ma wonom betimi ejina di bra hodo no sebe ya wonom so no enema pa hodo ni nyuma pa hodo ya wonom ye no wo betimi atoa so na wonfa won ren so entimi enhye wonom fi se wonom aye bi pen no obeye bi nso ede atoa so ye reyi eda sansem we se nyina di wabra wani aban krache panyi ya no so work from mensinimo wonmonya for Dr. Morris Jonas Wood ekwo bie electricity bia wonom atwe ede ama nkroto bese de ho e wonom so empesua no so yenko na yewura Branson sam no yentie bi say anye yin so abi kosu bia no dama wa party the folder kan was the mama party the woman the this bia na so more me me dance motivation na ye me ankasa mukum from constituent me ma me na me papa no na me nua no mo ha so mo amoba mo hu ahwa a wo mo jejem so wo mo ye ono na se me nkran se me nye ne kese e ma wo mo
way I want to hear on inti in a man with some go at all lengths. The mayor ma Akufom constituency afan into my area. The Akufom constituency development bebaha. The Akufom constituency bema minu anamu keto omusu school omusu enya schools apapa ko no matimi akosi bebupa ma ochina bi omusu etimi aba Akufom no ma babu Akufom ono na meye. Ewusion monyanfo blansen sam na chiri nkroto na ye nyina mankane ya wode akwa won memufo no enso sanka bie no wonom eto enase adwom de kire mpanyifo Ewusia mayana se Facebook for masawu den ne dom yedamu nyina mo ase YouTube for nso yedamu ase yedi aseda rempimo ase edu ede mayewura asante yebo Benedict wa esamufo panyin Koko Veronica John Driver Green Mama wono ene trafidie na chichinchim ne fruma ede ma yen wasa kuche nsem ne bi egu krata asoma samufo nso semu akosia somo asodela Mrs Japan no na nayire wo boa ye ma me ya Grace Adepa Egresi kase no ema bibia ekọ fine sanso na buzi the caption man boy your news create one was Sompa 93.1 kase dem for ewo Kumase Sompa 98.9 ekwenya kwa bro no man ne dom etoye de madehye ya mo bro man tem for nyina fasunyane na enkranza so Sompa 90.7 wonom esomo ho ye dom nyina se be masafo kantan kazuka school fees nana yaw ene eya Mr Dave ene ne dom MC a TV ho nyina ye da wonom ase ebusia ye na happy ene Reverend Michael Dunso ase wonom be boy chidom ewo studio ha se nom medi do hene ire mame ekua yeboa esia mabronya me ni nua bema nana ya bo malibia boga yes sorry adwaso ohene ni woman ken wo beto adwumedie ne so eye Sompa nkomo